Senior woman Ganemo, Her Excellency Maria Elisa Teofilo de Luna. What I told you, social mind Ghana, Yamamra F. Papa. No, so Santimem, no Santa Mamreno, a dear dance to do so. We are singing a Santa Mamre, Chese, a general sopa. Ocheri so mechako siada no okopiemu e wo manhia hemfia e ade ana enika pa efisa akweside ekoso na asante ne otumfo setutu otoso mienu otu kwan kopiemu e wo America brochimemu e wo UN United Nations wo modwumadi a omoto omonsa efre na obekasaaye no obepiemu e wo man Ghana ha no akweside edikan enie enam so ema enipa etitrifo bibre ene bepiemu e wo manhia hemfia wo mo ebesom ye sene akweside bia so a manhia omosi ye no eno a ne koso a mpanyimfo bibre baaya wo mo ebesum asante hene otumfo osetutu autoso mieno one ne mpanyimfo ne no ene ma Brazil anam sidia ono wa mekire Brazilian ambassador owo Ghana ha eye Her Excellency Teofilo de Luna ebepiemu a ono o kire se ayonkofa kese pa ene da eye Brazil manum ene Ghana enkankan asante mantema enti enyanwanwa se ono bepiemu a Brazil fo sosoro omo a omo edidwuma e wo Brazil edwuma eku ahodo pi so ebepiem anom na mra wo kasa no ensem ode tu dwa no ebi eni. It's always it's an emotion to get into contact of the vibrant cultural tradition of Ghana. You are a people that takes strength from the cultural traditions, and this is very important. Keep your traditions and work for your country. Continue to be good friends of Brazil. We have many people of Ashanti descent in Brazil. You know, Brazil is the second biggest black nation in the world, only after Nigeria. We have 100,000 million people from African descent in Brazil of various colors. Having African blood is a reason of pride for us. Youth some for any minister for parliamentary affairs or no crowds also any majority leader our parliament. A yes swabe constituency or no so any mrashebedwani on munyam for oseche mensa bonso. Eso etwetwe enkomo and afe deputy general secretary Edema NDC amanyoko no Barbara Sewa Asamoah eso etwetwe enkomo efa akosida wo mo ebepiemu e wo manhia ahemfie. Otumfo tia ne nachi. Ukosi asante anemu esi Ghana anemu wo amanone. Koye no sem bebre esinachi aba abeduni dim o se be mana kwa aba e ma ohunu se yemu bi ya koye no esom bo mayen nti se waba o se mana kwa aba soronko ye ma ne trinkwa adaya odi na e ma asante man so trinkwa kweside die e kweside soronko kra edema asante man esanse yewura etu kwan ko gina amansan nyina anim ehye Ghana ene asante man anim onyam no we ni kwesida edi nkan a oyi ne ho de akire nti na masa wo hwese ne a kweside yi asiaye ene mrofo nyina a maba ha matutu am kente papa bi aguso na ama na ye anika na akire so se pa asante man ye wo bi Ghana man ye wo bi a e wo se ye de ho ahoa ye ho.